Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Kumshibanta joga Ïalap election na kabanta ka seng san perthai ka Bharatiya Janata Party un National Secretary jongka utarun chuk ula 1 poi han Nongpoh da ka helicopter hakasngi sa jan ka khatwai tri urumphang arhajar arpulai hamadan football umbudam ya utarun chuk la sinran lang dau chairman jongka BJP state economic ugagan Jane hakajingadon lang ka BJP candidate na Nongpoh constituency ka Marian Maring State Vice President Kisan Morcha Paralat Tur Lambat Kinong Kershan jongka seng BJP na Nongpoh constituency. भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी, गरीबों के लिए काम कर रही, गरीबों के जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही। मोदी जी ने गरीबों के घर पे रसोई गैस पहुंचाया, मोदी जी ने गरीबों के घर पे शौचालय पहुंचाया, टॉयलेट पहुंचाया है ना। आपके घर पे राशन आ रहा है? नरेंद्र मोदी जी जो भेज रहे चावल आ रहा है? आ रहा है। कौन भेज रहा है? मोदी जी। कौन भेज रहा है? मोदी जी। Hakane kasni ngayeng nak benta jongpi kum kilong rep mo chi sang tip hakane ko po Nongpoh konferensi jungi ki babun ki de ginong rep ki ba im hakarep karyang ki ba penim ki ba Christian school yala kayo kajong kaying kesem jongpi ki babun ki de ginong rep dengar ngade galong kemi ngade gariu kentei ngade ga kunong rep ngayang nak benta jongpi di pikloi ni em berkersan pikloi ni em berkersan pikloi ni em ban penjob ya ka BJP hapok ka Nongpoh konstitusi jungi ka election chaka yeng darbar thau an ka jilla ka bansalong ha ka arpunyau trik urumphang arhajar arphulai kala ya chakmat ha ka ba ha ka ni constituency kidan baro sangut ki kertong nalor ki jingnyau ye ki scheme penroi ki ba pher ki ba ka seng BJP kala wadra hapok ka jingalam jong ummentri rang ba du kari Narendra Modi utarun chuk ula ongru ba ka BJP kan sawanra ya ka jingkala hadin kani ka election श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जय हिंद।